Nimbano oras manen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ano di ka sa pulan nyo kanyak? Apay alas ka na sumurot ang kada kayo. Basta sumurot ka kada kami. Sikat ipagbalinan ni senyorito nga asawa na. Iso sumurot kan. Anya? Kaya't mo man san, masapul sumurot ka kada kami. Sige, hintayon. Pangalasim, senyorito Alex. Di nagpilitan na sumurot kan ka. Oh my God. Masapil ka di akas ti taramidam, tapos sumurot kan ka. Amok anatak ng kaalalaki. Senyorito Alex, iso apang nga asim. Saan ko maakas ti aramidam? Boss. Oray saan ka sumurot kan ka? Nawaya ka lang nga umay mangsarungkar kanyat ditoy. Anya? Tano pilitan na kasumurot kan ka? Kat iti kastoy awagas. Sigurado, saan ka naragsak? Senyorito, kung ti kinunana. Anya? Saan mo apilpilitan, senyorito? May mayagmat lang no armam paingo mo na ni Crisanta. Kalpasan na. Ikaw ay sangon. Sana mabalin. Noon nga tigayat ko. Iso ti masurot. Saan kanto ang naragsak? No agdogdorsok ka. Senyorito Alex. No tarigagayam ti may sa abanag. Harumbang laang naganos ka. Tano makaanos ka. Sigurado ang naragsak kanto. Inton magunod mo. Boss, huwag mo ti kinunana. Huwag mo launay. Bueno. Saan ka pilitan na sumurot ka niya? Naposaksak abalasan. Tapos nang mati ko na. May saak anatak ng alalaki. Paldo. Huwag mo ti kunani, senyorito Alex Crisanta. Talaga ang natak ng alalaki. Sige. Saan ka pilitan, Crisanta? Ngam, di mo talikod ang timbagang. Asarungkaran ka dito'y kalapawyo. Juan, nawaya ka lang taamang sarungkar kanya. Senyorito. Kamusta ang tirik na yung apong? Naikat ka din tidanag yun. Oo na po. Nagkalman tirik na. Kasta unay adanag ko itay. Kunang no agbaligi na itay nga Alex. Amang italaw kan ka. Naimbaglangan tadim ngag iti imbaga. Ay, apok. Amang aduad at aramidin na itay nga Alex kan ka. Agan-andat ka kumaa na yun. Awan mo't siguro titakas nga aramidan ni Alex kanyak, apong. Itaam mo, noan niya ti pampanuduotan na. Iso ama sa apol nga agan-andat ka, apo. Wan, apo. Agan-anada. Senyorito, talaga gaya mo nagpintas ti white lady niya. Nakapado iti poraw. Napintas na talaga. Kat isulaang tinakakayaw itiriknak. Apa day jay ababae, senyorito. Nakapado iti poraw. Isumat lagayam nga inawagam iti white lady. Isulang ti kasta babayan nakitak dito'y Buena Vista. Kat talaga kursunadak. Sa katamat, senyorito. At nalatamot masapulak akas kanwana, a white lady. Saan ka nga agilosyon pa ay Baldo? Ala, partakan tati magna. Kahit kung ti makadano na dago si Jeff Farmhouse. Kahit kung ti agina na. Di ka danag, senyorito. Makadanon talata.
Dumngag kayo amin. Tayo basak nagitinakan yo. Kalpasan na, umayuhalan tibingay yo. Itinaglakwan mi iti balito. Sige, amigo Napoleon. Ibasa mong tinagan ti umuna mangalay tibingay na. Uwan, amigo. Dumot kayo ano ka na yung bag. Tingnan nyo, ibasak anakan nyo. Well, Doro. Isuaksay-sayapan niyo pa iti agtrabaho. Idi kasta, dagdakkel to pa iti mabingay yu amin. Senyor! Alam senyor! Malahit po ni Baldo. Sayang! Aba kumamit, bigay na mo sana matitito. Saan mo na panunutan ni Baldo, Doro? Alam senyor! Unak mo ti mong panunutan. Di pa nagtrabaho dito pagminasan ti panunutan. Iti kasta, dakdakkel to pa iti mabingay mo. May maglakit din na ilang mga kadagos ni Boss Napoleon, senyorito. Idi may daditay farmhouse. Apo, Baldo? Talaga di mon kaya tagsubli di pagminasan? Saan, senyorito? Dito nga klangan na siyanda. Iti kasta, ada kaduam. Sana bale, senyorito, ta tumulong nga klangan ijay kataltalunan kan ijay rancho. Sige, ada kan kada ita? Senyorito, talaga ka di asaan ang mabalin na siya kung di katalag dito ya siyanda? Ni Lolo Pedro ti kasaritan may papaniti da ita. May sa ti sao ni senyor. Noan niya timbaga na sanan ang mabaliwan pay. Amon matlagayan. Nga mapay nga agpilit ka tayo lang. Senyorito, kaya't kung artapan dayjay ang jubilan. Kaya't ko, anawag nga to kung matitakam ko. Diyak kaya't, di pa atiukan ko na. Aniya? O sige. Tapno saan nagsakit tinakan mo? Dutukan kan. Asika tagbalin akangatuan a leader dito'y asyenda. Agyaman ang, senyorita. Agyaman ako na eh. Ala, ituloy tanti umin ng mitarak. Tanggayan na ka? Uwan, arreglado, senyorita. Uwan, Barok. Dayta tinapasabak, idi kalmana. Iso amadanaga na para iti apaw. Bukas ta. Amon ni senyorito ti ayan nyo itaapong? Uwan, Barok. Ala, sana bale. Kanayon ko asiputan ti garaw ni senyorito Alex. Jack ipalubos nga dadakas nga ramidan na ka ni Crisanta. Hoy! Apay nagsarsarita kayo lang, ha? Apay nagtrabaho kayo? Uwan, no? Kaya't yung tilati ko. Sige, Barok. Nakaon. Oh! Apay ang nakatakder kalatan dito'y jubilante. Tapno mo, saan asikati boss dito'y? Nudikat siyak. Sige, Baldo. Tadapay aramida. Panawan kan dito eh. Dito. Apay akin nagdaranak. Nukasarsarita ka. Di nagtalikudan na tapos mawatan mo. Di na kung kabangalan na kalapanan jubilante. Igam ko itan titangad mo. Noan niya ti baga. Iso titong para. Barok. Nakita ti panang pagtarkam ka na ichay apal daw. Kaasik ka may. Awalan niya man na kanyak tinaramit nga po. Hudanam. Dinagran na ka may. Sana bale. Jack balsa ni Baldo. Pajak kayat nga damay raman na sa bali.
Baro. Aramidin natin kaya't nangaramidin kanyak. Tinaskan. Ket saan da kayo adamran? Payogan na, Baldo. Inta sarong karan ni Crisanta. Ni White Lady? Mos, kaili mo gayam dayjay nga engkantada. Talaga kailiw kon. Iswa sarong karan ta. O sige, senyorito. Kuyugin ka. Ita ka din? Wen, Baldo. Talaga anak mayat dito'y tanap, saan ka di? Nang runa iti kasto yung oras. Makalangab ka iti presko nga angin dito'y tanap. Kan mangag mo, dagiti on iti tumatayam. Kalpasan na. Boyaan tamanan ti ilalanlak ti init. Crisanta. Oh, apay. Anda ka di parikot mo, Manong Jovilarde? Naamuan kaya man ni Senyorito Alex ti pagnanadan nyo. Pagdaday ta. Ngam patsyaglaon ay adinak pagaramida ni Senyorito Alex iti dakas. Crisanta. Tiin, Manong Jovilarde. Pinit pa tam. Crisanta. Itatanamuanan ni Senyorito Alex ti pagnanadan nyo. Saan ang nagtal na ti panunot ko? Darumsot datat tao. Maramid na ti kay kayat da. Kitawan ti makalapad kadakwada iti kayat dang aramidan. Manong Jovilarde. Crisanta. Agan-anad ka kuma. Agan-anad ka kan kuana. Wan, aramida tayta. Agan-anada. Awan mo't tao dito kalapaw da Crisanta. Jantre. Inlam mga naksama ti jantre ang babae. Senyorito, ano damat na panana? Baldo, sapo lang. Amangan no adalaan dita. Wan, senyorito. Senyorito! Awan mo, dito yung aponda. Bihinan sa kaya ti agpakita. Siya ka di sa kapulan niyo? Oh, makapakigtot ka man. Kala ka nagparang. Oh, huwag nun samot ngamin na may sakang na engkantada ditoy. Anya ti kasapulan niyo? Oh my God, mapanta iti ayan ni Senyorito Alex. Itaypay or urayan na ka. Kumusta ka, Crisanta? Nasaya at lata, Senyorito. Ad-adapin mintas kay ta. Senyorito, at ka ngamin nga inspirasyon na. Anya ti maipaay ko kada kayo. Apa nga imay kayo? Saan ka di ako nam kanyak? Anawaya ka mang sarungkarkan ka? Isungay pa. Sinarungkaran da ka. Kinapod mo na. Kailiw ka na makita. Ha? Crisanta? Ibaga akong tigagarakan ka. Kaya't ka nga asawain. Anya? Ikarikan ka, Crisanta. Saan ka nga agrigat itidan na? Agbiag ka akas laray na. Ipaay ko amin nakasapunan. Igatanan kay ti adu akawas. Apasig apuraw ti kolor na. Gaputa amok, aday tati paggugusto makolor. Anya? Iso amang ngedang kaitan. Kat sumurot kan kada kami. Takayat ko. Agkalay sa atan iti kabitan na panawan. Oh. Wen. Kayat ka na ikalay sa iti kabitan a panawan. Jantre. Pinainak man ni Crisanta. Di na kaya ti sumurot kanyak. Relax lang, senyorito. Ti jantre a babae tag pakipot pay lang. Sana ba ni, senyorito?
Sigurado mo't ako kuang laeng ni White Lady. Mga sawa ka nito, iti may nga inkantada. Di na man surunan, Baldo. Uy, ala, lagi na natin. Nabanog akon. Well, senyorito, intong maminsan ngamin, ang kabalyutan, senyorito, tapno saan ta amabanno? No kasta, may gayam da Alex dito itay malang. Wala pong. Anya ti inaramid da kad ka. Di kay agda nag-apong. Awan ti dakas nga inaramid da kanya. Da ita lang, tada imbagana. Anya da ita. Kaya't nakano nga sawaan. Anya. Kaya't nakano nga ikalaysa. Apo. Agpanunot ka kuma, anaimba. Wan apong. Pudno, abak lang da. Jak kayat ti ugali da. Ti aramid da. Iso apang asim. Kasaan ka nga aglawan kan kuana. Wan, maawatak apong. Ngala, maturog kayon. Nabanog kayo iti trabaho. Isang aginana kayon. Sige, apo. Maturog ta nga rot, intan eh. Rabi iulaya. Wad barok, iso apang ahasim. Di mo baybayaan ti apo. Wala pang. Ikarik. Bakit ako na? Kahit ang mga ano sa anak ko nga at bayan. Iso nga agpakpakaasiakan ka. Saan mo ko ba abay-bayan ti apo? Mangnamnama kayo, apong. Ala, adaywan kan. Tama nga no makita na tani Baldo nga agsarsarita. Kadangran na ka manay. Jobilarde! Umasidat ka man dito'y Anawam! Ano ti bagang Baldo? Kanayon ka palpaliiwan kat awan ti aramido. Iso pumanaw kam dito'y asyenda. Anya? Tap mo amom, nangat nga to ti saad ko itan, ngam sika. Agsipod ta dinutukan nak ni Senyorito Alex. Asyang, di kangangatuan, leader dito'y asyanda. Iso ano anya ti bagakyan ka. Agtupan ka. Anya? Itamag lang kumanaw kan dito'y asyanda. Kat saan kang agpakpakita pa eh. Aging gaasana ni Senyor Pedro timang papanaw kanya. Sanak to pumanaw. Sige. Ado pa tinaskan nga rato. Nakuhay ka. Di nagtalikodan na kasta. Sige. No. Idalon mo takugta mo, Baldo. Takitag na niya timapasamak kan ka. Talaga nakanik ka. Pues, na ito nga magpalta. Kinutara na. Nalastog ka. Sige. Asutom na itapaltog mo. Takitag lang tipagpanagang, Baldo. Pues, na ito nga Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan mon, Baldo. Senyorito. Lumagay ka nga minan. Isong awanan ti bail mo. Nalalayng ni Jubilar dia makilapan ngam iti sika. Nakitak ti panagrangit yu adwa. Kat. Saloy ka matgayam. Awan matgayam ka dalam. Senyorito. Nalalayng gayam ni Jubilar dingim sika iti kinugtaran. Jack, ito
senyorito. Nalalaingkit din nga iti siyak. Idin tuta siya ka mismo tinang isurukan kwa na iti panakilaban iti mano-mano. Insurukan kwa na ti kinalaing ko iti judo. Talaga? Ni senyorito, man. Ala, husto daytan. Sige. Ingka mangalay ti arak, tapag sangwan ta. Uwan, senyorito. Ipapas ko ti sakit tinakam ko, babaan, iti panaginom ko iti arak. Agmay may sa aklatan dito'y balay mikin ni Joe Velarde. Sa anak san ngagluto pa'y. Kas naawan ka anas ko itamangan. Nasaysaya at kumano inaldawa kadwak ti anak ko. Ngam saan nakanumat ang mabali na panawan ti asyenda. Sa bagay, nasaya at matketi no saan apumanaw iti asyenda. Tapod no ti ko na daydiin bilang na nga apo. At ti anak day di Olivia. Kat iso ti agtawid iti asyenda. Kan aminan asan di ko anapanawan da. Ngam, kasano? Oh, tsaka mo no kasano nga ipudlok kan ko na. At ti anak day di Olivia. Kat awan sa bali no di iso. Agamakak ngamin, nga amangan numadaksan laang ni Joe Velarde. Iti kanito ang maamanda Senyor Pedro ti kinapod mo. Maawatak tinapasamak kada Olivia kandag iti dadakay na. Wan, amuklatan no asino tinang papatay kada kwada. Mapagsisilpok dagiti paspasamak. Iso at yakon ibagbagakin ni Joe Velarde ti kinapod mo. Yak kaya't ama isagmak. Lukas na, mapantaman ni Jayan ni Crisanta, senyorito. Juan Baldo, agsipod ta kaya't kumanin na makita. Nagadayo dyan, senyorito. Agreklamo ka? Saan, senyorito? O sige, mangisagana kayo ti pagsakayan ta, kabalyo. Arreglado, senyorito. Joe Velarde, nakitak itay da baldo ken Alex. Nakakabalyuda. Agturong da iti dalan amapan iti kalapaw me. Anya? Sigurado, mapandamanan sa rungkaran di Crisanta. Ha? Barok, pang-asin, suroton ida. Amangan nga men no adadakas ang mapasamak iti apo. Nang rona hakat agmay-may sa laang ni Crisanta, iti kalapaw me. Sige, apong. Surutok ita. Anya ti maibay ko, Senyorito Alex. Umayda ka sa lungkaran, Crisanta. Gapo ta kailiw ka na makita. Sige, agtugaw kayo iti dayta na iranda pagtugawan, dita sirok ti mangga. Agtugang ta kano, senyorito. Isaganahan kayo iti pagsangwan nyo. Ada pinurus ko ang naloom amangga. Kan adapay na loom asaba. Sige. Kaya't ni dayta, napusaksak nga engkantada. Mabiit lang, kaisagana. Ito na senyorito Alex Canbaldo. Mangmangan dahil insagana ni Crisanta pagsangwanda. Manipod dito ayan ko. Nalawag ang makita at karamidan da. Senyorito Alex, di mo gamdan na pag-aramidan iti dakas ni Crisanta. Gaputa si dadana kamang salaknib kan kuana. Crisanta, anya ti mako na mitimbagat idikan ka. Akayat ka ngay kalaysa. Kwa. Lagi pam, Crisanta. Agbalin kanto arena iti mansyon da senyorito. Saan kanto agregat?
Kat pulos asaan kanto nga ang trabaho. Gaputa dadagiti babaunan nga agserbi. Ken mangyawat kadagiti kasatulan. Pudno daw tayo, Crisanta. Saan kanto nga agrigat? Gaputa kinanamay to ti sagrap Crisanta. Agbiag kanto arena. Ibagak na ito ka, Crisanta. Awan pa iti kayat ko adyak na ala. Isuamayat ka man unusan. Ikalay saka. Anya? Ikan kayo titalungal daw nagpanunat. Tati kayat ko. Agaon ka dagita bibig mo ti balikas awan. Ti kayat ko, daytay saan ka apilitan. Senyorita. Ngam kalpasan ti talungal daw. Kat saan ka pa anang ngedeng. Ikalay sa kalata. Kayat mo man, when no saan. Senyorito, anak ko ng mata, kat may kalaysam ni White Lady. Baldo, awan pa'y ti kayat ko asan anatong pal. Nuwasta, talaga gaya may kalaysam. Pilitan, nga unay di na kaya. Talaga kasta di mapasamak, Baldo. Kukwak lang ni Crisanta. Wan, senyorito, kukwam lang. Awan, di makaagaw kan ka. Kudno ta nam. Awan ti asino man ang makaagaw kini Crisanta. Gaputak kukwak lang. Hi! Hi! Ha! Hi! Crisanta. Manong Jubilarte. Ang itin aramitan dito eh. Sinurot ko da senyorito Alex iti panagturong da dito eh. Agyaman ang tawan inaramid da ken kadakas. Manong Jubilarte. Anya ti imbaga ni Alex ken ka. Kaya't na nga ikalaysa. Anya. Kaya't na ka nga ikalaysa. Inikanak iti talong nga aldaw nga agpanonot. Ngumoray tsak ka no kaya. Ikalaysa naglata. Anya. Dak kaya't di makikalaysa ka ni Kuana. Gaputa sa anak to anaragsak iti danlana. Crisanta. Manong Jubilarte. Anya ti aramido. Hoy! Siya ba ka? Sa dino ti ayan ni Jubilarte. Ha? Ako diyan ka mo. Ang mga nada diyan ka manggaan. Sigurado ka nga dayjay? Sa adak asigurado. Nalawa daw ito'y asyenda. Iso adyak mo, ti ayan na. Salbag kakit di abakan. Kunang nga dayjay kamanggaan. Ita, ibagam manan na di mo amo. Isa nag-asigurado. Padasin nyo akitaan ijay kamanggaan. Ang mga dlaan no adda ijay. Pagsagano dayjay at jubilang. Naputasaanan ang makalisi kanya. Saan arumbang nga ibagak asinurot ni Jubilardi ida. Ijay kalabaw me. Kat sigurado. At damay laang ni Jubilardi iti ayan ni Crisanta. Nasaysayat no dito itatanap nga agsarsarita. Wen. Kat buybuyaan tati aglawlaw ti asyenda. Baya ti panagsarsarita ta. Naglawa ti asyenda. Kalawan nga asyenda iti ili nga aginaldo. Asyenda atawidan to ni Senyorito Alex. Amin na kinabak ng Tiliberio. Tawidan to ni Senyorito Alex. Iso at ibabae nga kalay sana. Ulo sa din to agrigat. Gapot agbiag to akas larena. Ket, si kaday ta babae, Crisanta. Manang Jubilarte. Saan kantong agrigat iti danana? Saan kantong agparikot? Gapot amagunbud mo ti amin akayat mo.
Anya ti serbi ti kinabaknang. Nasaan ko matngay ayatan ti lalaki apakikalay sa. Crisanta. Saan akto na nagsak? Agtuog to lang ang ti pusok. Ura siya. Agtuog to ti puso. Nukas ta ti mapasamak. Gaputa. Agnanayon to masaksakit anak. Tasabali ang lalaki ti mangikalay sa ka. Anya ti kayat mo asawan. Ay ayatan ka, Crisanta. Agayat ka kanya. Ay ayatan ka. Ket santo mapunas ti panagayat ko kan ka, Crisanta. Crisanta. Tiimag. Pinagpatam. Ay ayatan ka, Crisanta. Anya. Sigurado ka kati iti ay tanga arabidan niya. Bataw. Una pong. Iso ano mabalin? Saan kayo nagtrabaho pa dito asyenda? Apong Victor niya. Diwa mo ti mapasama ka na kayo. Doon talinod kayo pa lang dito asyenda. Ala, inuman mo day pa day ti basong baldo. Sana na day adyo bilar di ti panunutem. Masuro ng lang amin, senyorito. Kaputasan ko na makita nga uray ti aniniwan na. Ilam na mga naksamot ti Jaska. Bayamon ko na, Ahmed. Uminom takid ni. Gaputan nakaragragsaka, Baldo. Oh, sige. Danggayan ka, senyorito. Uminom ta para itiday ta aragsak mo. Magagaran ako, Baldo. Kaya't kun atagi ko ni Crisanta. Sana vale, senyorito. Kaya't mo man wano saan, matagi ko ang lata ni Crisanta. Apo, isagaan na mo, nagiti rumbang nga itugot mo. Apong, imbaga kanyak ni Jovilar di ti plano yaw. Iso anagawid na kadagos, tapno tulungan ka. Mala, isagaan na tan nagiti rumbang nga itugot ta, tapo manaw tan di tao yun. Saan abalo na panawan ta nagiti dingwan ta? Tinaskan, mailisi ka, kad ni Alex. Wala pong, o sige, isagaan akong nagiti naskan nga itugot ta. Senyorito, kaya't mulat ko ti ang ginom iti harang, ha? Wendeldo, kat kayat ko kabayatan ti panaginudo tadi ti parangan ti farmhouse. Aginom talagta. Ala, bukbukan ti basok. Aray ka nga daw, senyorito. Sabagay, saan ang makabartak da ito yung inuman ta? Saan ako pa yan nabartak? Oh, ibasom, senyorito. Agyaman na, Baldo. Ano day jay? Enya, senyorito. Kaslad na tawa ni mabas iti day jabanda. Nakita daklakit ti. Agin inom dagayam iti parangan ti farmhouse. Kaday jay. Umay dito ni Baldo. Ngimsanak ng padlaw. Sandak ang makita dito'y. Naura siya lagtibulan. No, sino ka man? Ang parangka! Nasken nga galibtakak. Adapaltog. Hoy! Kay pantog ko ti kasaritam no saan ka bailaan niya parang. Sino ka? Alimabas! Amok! Naglimang ka lang kita. Mas kasidagan. No saan ka nagpakita? Pues, naitipaltog ko, ikalnapan. Sanak na tangagkot ko ti dito naglamangak. Payak nga umasidag. Talaga ka di saan ka nagpakita? Kinalba
Hambit na tipaltog na. Amor! Aglim-lim man ka lang nita. Ay, so magpakita ka. Adbetan. Asindigan iti ayan ko. Ako ka! Nakatalikod. Ita. Anya! Kilatak adalaban. Rumual ka dita! Ito na. Adita. Nadalaban. Ala at tipaltog na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Marayan ti lalaki. Sino day jay? Baldo! Baldo! Pinakitaan ni Baldo. Diyantre. Napaisamot ng ni Baldo. Urayan tala ang gab dito di Jovelarte. Dito iti kunana apang urayan taken kuana. Apong Victoria. Crisanta. Umay kayo. Surutin dak. Uwan darog. Kayaon. Amo ka na bandog kayo na apong. Ay, Crisanta. Isa ka. Mapalintay tiya ginayan na magna. sige. Ay nga ma. Kasanod. No ada nakakita ka da tayo. Kat sinurot da tayo. Nangro na dagiti pasurot ni Alex. Nilang Baldo ti kadwa na pasurot na. Nawanan iti puot itay. Isa kawan pagtanagan nyo. Jovelarte. Madam Damapay. Makagting tayo ni Jayan ni Nanang. Tiyawanan bain ang lalaki. Ingala nagayam ti paltog ko. Kompleto pa'y mo tayo dyan iti bala, senyorito. Nailasin mo ka din asino? Saan nga ron, senyorito? Jack nakita tiro pa na. Asino day Jayan lalaki? Apay nga ba dito eh? May isang ata trabahador? Jack amo, senyorito. Ngam, ada-atap ko. Anya ti atap mo, Baldo? Amangan no ni Jubilarte. Aniya? Ni Jovelarde? Wan, senyorito. Amangan no iso tayo dyan. Pagkunamat? Oh, kabisadok ti panagkugtar na. Kat ti lalaki itay anak karangat ko. Kas lakugtar ni Jubilarde. Aniya? Wan, senyorito. Nilakit di Jubilarde tayo dyan. Anak, ang mga noan niya tinapasamakan ka. Nadangran ka ka di. Saan Nanang? Pangasyo ko ma. Tagnad pa ilang daapong Victoria. Kan Crisanta ditoy. Agpaganda namin iti pagnana adanda. Sige, saan na parikot na ita anak ko? Agyam anak Nanang. Ala, mabiit lang ang anak ko. Amang isagana ak itimakan. Taamok ang nabisinan kayo. Agyam anak Nanang. Apong Victoria. Crisanta. Agyan kayo dito'y balay. Kensan kayo nagsubli di asyenda. Barok, gusto ti anak ko, Ina. Agpagad kayo na agsubli kayo pay lahang ichay. Itamat lang. Agsubliak di asyenda. Amang ni may sagmak ka. Di nagpakadanagan, Crisanta. Anak, saan ka di amabalin nga inton bigatan ti panagsublim? Nasaysayat mo itan ti panagsublik Nanang. Tapno saan nga gatap da Baldo kanyak. Maawatan ka mo't kitday, Baro. Crisanta. Da kayong timakam mo dito eh. Jubilarte. Agan-anad kayo ha. Itaypay ang nakaturog ni Ina Victoria Crisanta. Wen, Auntie Magdalena, nabanok namin. Katsika, saan ka kadipay ang makaturog? Saan ang makaturog, Auntie? Yakon nakasarita na imbag ni Jubilarte. Gaputawan oras mi nagtungtong.
Iso asikaman ti pagdamakak balasang ko. Anya day ta, ante. Saan analawag kanyak ti amin? Adda ka din nagkinaawatan nyo kin medyo Velarde. Ko. Adda ka din balasang ko. Kakabsat, saya akan tayo kumatimang pulos ka dagiti lubyas. Nanginay tayo lubyas. Kat sigurado at akil ti mapaglakwan tayo. Iso ang pangato yun. Saya akan tayo kumatagtrabaho. Dagiti datumal ang laki. Bagkatan na dagiti tikli sa pagikan. Jubilarte! Ni Baldo. Nalaing ka lang ngagmanda. Apay asaan asikati mga aramid iti ipapaaramid mo kadakuan. Sige, sikan timang bagkat kadagiti tiklis. Tapno damad serbim. Talaga mo't at tumulong ang kagbagkat, Baldo. Da kayo at trabahador. Bayan nyo ani Jubilarde timang bagkat kadagiti tiklis. Ay sama! Tumulong kami, tatlo na barkara sa kampanya trabaho. Siya! Titungpanin nyo! Baldo, kasano umalpas adagos ti trabaho? No siya lang tagi bakla iti dayta. Masako lang ang titinulong kami. Ano saan tayo mapuras amin dagiti lobyas? Ang mga no maubot ti panagtangkanda. Ket saan to na magatang? Nalalaing ka pa yun ngam siya? Aramidag lang ti pagsayatan ti asyenda Baldo. Iso at dinak kumapersonalan. Neta. Padasam ti mga riribok dito'y Baldo. Saan ka nga trasan? Pedro, nasayaat mo ta si marungkar ka manan. Kumusta ti pagminasan nyo iti palito? Madama manan ti pa nagtrabaho dagiti tao. Kasta ka di? Kat ni Alex, saan ka di asimurot kan ka iti ipapan mo iti pagminasan? Saan, Bert? Ang mawan ang yaman na kanya, nga uray saan na sumurot. Saan nga minasimbang sangpot di dimansyon? Una na nga agyan latan iti farmhouse. Amangan gamin no anyaman ti kalukwan nga aramiden na. Awan ti bagdanagam iti apukom, Lorna. Bayam nga aramiden na ti kayat na. Anya? Adalagi di asyenda, iswadi kagdanag. Una ni Chayong ababaw na ni di asyenda, asaan kanumet at pimampanaw iti ni Alex. Nasayahat nga rod no kasta. Awan gayam, imay kami kinidoro tapno mangalay ti abasto. O sige, makamu ka Pedro. Ing kayo latan iti pangipumpampanan kadag iti abasto. Agayo pa yung matati, ipapatay ko doon. Basta, sumurot ka kanda kami pagminasan. Sa aging gangat dahil dyan ni Boss Napoleon. Saan nakto sumurot ti dyan? Panya karate, aramitin dito asyenda, Baldo. Among ka di? Asa kitan, ti ka nga to na leader dito ay asyenda? Talaga? Well, ni Senyorito Alex, iso ani Jubilarde, awan laban nan kanya. Ngamin, nangat-ngaton ti sago ita, ngem iso. Gusto ka di? Wen gayam doon. Nagbibingay kayo ka din, iti napaglakwan nyo iti palito? Baka, bibigay ko iti paglakwan iti balito. Sigaray! Tanda ka din, international. Awan. Awan! Awan na sarap! Di mo maraman na pinagbamban lugar, Baldo. Sana ba yan? Kaputag susweldo aklat ta dito yasan. Sige, makamuhan mo, di mo kayo nagsubli di pagminasan. Yung siya, talaga nagsubliak. Ngamin, dak-dak ka, tinakwartak ni Jay.
Hasta ipakasaritaan ti Asyenda Magdalena. Diyak kaya't apanawan ngam husto ni Jovelarde. Amangan numaisagma ka. Gusto laang ti desisyon nyo, apumanaw kayo ichay, ina. Tano agyan kayo pala ang ichay. Talaga maisagmak kayo. Nang runa no saan nga agtungpal ni Crisanta iti dayjay nga Alex. Juan, day tama ti pinampanunot ko. Kat pasensya ka ko man no dito tinagkamangan me. Ngamin, awan ti sabali apapanan me. Awan anyaman na ina. Kamisa, pangadon ni Jovelarde daytoy. Pakaragsakan na. Katnoan niya ti pakaragsakan ti anak ko, pakaragsakak mutan. Agyaman na, Magdalena. Masako lamang puros amin dagiti lobya, senyor. Iti kasta, may deliver mi iti sigut asuki yo. Nasaya, Jovelarde. Wan kaya. Adoy. Ha? Awatan ti sweldo mita, dito yasyente. Kaya't nga po, tanagagit ka. Ikan ka manen iti bonus. Senyor. Saan mo na pagkadkadan ti bonus nga itad ko kan ka, Jovelarde? Adoy, awatan ko ma. Agyaman ak, senyor. Senyor, ada ko maibagak. Anya dayta, ibagam lang. Tangay siyak ti katalakyo diti asyenda. Mabalin ka diti agkid daw iti igam. Igam? Oo, senyor. Paltog ko man mabalin. Ngamin, adadyak am amwatawa kaya't namang patay kanya. Andiya? Kat mabalin, senyor. Akid dawang iti panglaban ko kankwana. Day talaga ya. Sana parikot na ita, Jovelarde. Sige, ikan ka. Ikan ka iti kalasag mo apalto. O sige, ang merienda kayo pa'y Jovelarde, Pedro. Agyaman kami, senyora. Sige, panawan kayo pa'y. At dahil iti abag, ti kasapulam, Jovelarde. Kompleto dahil ta. Agyaman ak, senyor. Mabalin mo lang ta, ti agpraktis di talikodan ti mansyon. Tama nga no saan ka pa nalay nga pumaltog. Uwan, senyor. Kat agyaman ak manan. Sige. Kat saan mo abaybayan ti asyenda? Siga, tinangitalkag. Kat saan mo kumada dahil ti panagtalagkukan ka? Uwan, senyor. Mapantay di mansyon, Baldo. Kaya't ko kasarita da lolo kan lola. May paban iti panagkalay sa amin to kini Crisanta. Sige, senyorito. Kulugan ka. Diyak nakasarita unay ni lolo iti may dito ay. Iso mapantay di mansyon. Awan parikot, senyorito. Kuyugan ka. Nangnod ko ti saritaan da Jovelarde kan Pedro. Paltog tinagyan itibag nga inyawat ni Pedro kan Juana. Apay nga tadayjay. Sa ita, napanda iti likodan toy mansyon. Agsanay kano ni Jovelarde nga agpanto. Kasla sa bali ti agparparit na kanya. Amangan no aramaten metkit ti ni Pedro ni Jovelarde iti kalokwan na. Uy! Nalay gamit gata pumaltog, Jovelarde. Amangan no tiyampa lang dadya, senyor. Ala, paltugan pa itagita lata. Masapo lang matindag mo amin dagita lata. Uwan, senyor. Kabalang matgaya munti pumaltog. Mabalinen. Masalak ni ba munti bagim. Iti asino man namang dangran kan ka. Senyor. Lolo! Senyor!
Anya ti aramiden da ita jubilar de ditoy. Aksan sana ngagpaltog. Sige, senyor. Senyorito Alex. Umuna. Mabit lang. Senyor, nasakit tinagam ko. Itiyan niya. Gaputa na ba'y bayag akon? Nagserserbi ka na kayo. Nyam, daita pa yatao tinangitadan nyo ay tinangat nga to atakam. Anya nga ruti kayat mo ita mapasamak, sika Baldo. Agrangit kami. Anya. Sige na no, patgam ni Baldo. Kalbasan na, anya ti mapasamak. Nasyak ti maamak. Saan kon apakibiyangan ni Jubilard. Ngam, no iso ti abakag, naskan apumanaw ijay asyenda. Katsyakon ti agbalin akatalekyo, senyor. Anya ti makuna may ti karit kan Baldo, Jovilarde. Senyor, patgam ka di ti karit na? Sana naskan nga grangat kami, senyor. Amuyumot, no kasano ti panagtrabaho iti asyenda. Amuyumot adak ka tinagbaliwan na, iti siya kung ti katalakyo. Ita, dakayon ti mangedeng, senyor. No kunayo apumanaw akon, kat ni Baldo ti pagbalinan nyo akatalak iti asyenda. Awan mabalin ko. No di ti pumanaw, senyor. Anya? Ulitak, senyor. Sana naskan ngaglaban kami ka ni Baldo. No di kat, adda kayo na mangedeng. Senyor, kaya ko ang makita ti kabailan na. Iso nga umanugot kayo ngaglaban kami. Husto ni Jubilarde, Baldo. Senyor, Agtalinayad ni Jubilarde katalek ko iti asyenda. Idi sun ti katalek. Dakala kwarta ti mapaspastrek. Iso asa na mabalin na pumanaw ni Jubilarde. Nalawag ka di? ngam, senyor. Ket sika, Baldo. Awan sa baling aramidem, no di ti tumulong ken kuana. No anya ti bagana, agtungpal ka. Ngam, senyor. Siya ti dinutukan ni Senyorito Alex akanato na lidan ijay asyenda. Kasta. Senyor. Awanan yaman na kanyak data. Basta ti makunat, agtungpal ka iti kayat ni Jubilarde nga aramidem. Gapo, taiso ti taltalkak, ijay asyenda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. O sige, agmerienda tayo pa'y kabayatan ti panagsasarita tayo. Lola. Kaya't kung ay saganaan nyo ti kalaysa ka? Anya? Kalaysan? Agkalaysakan, iho? O, Lola. Apay, Lorna. Nakaskas daw kanidayta kay imbaga ti apon. Apay, asino ti babae nga ikalaysam, Alex? Idin to tawan ba't ti amok nga paypaysum anobyam? Adang to, Lola. Di kayag danag. Umay kung to yaman mo ka na kayo. Tika di ibagbagam idi a babae, anak kapuraw? O, Lola. Babae anak kapuraw, kunam. Kasano dayta? Nakitak idin dayjay abalasan, Pedro. Idi nakamasayag paylaeng day dila kay Luis. Iso idi timay sa atin mulong idi lamay. Pasig apuraw ti suot na. Nakatsinelas iti maris puraw. Kan nakabistida met iti puraw. Kasta? Napu daw. Kan nakapimpintas abalasan. Pudno dayta, Lolo. Maysa anak kurapay dayjay abalasan. Inosente tilanghana. Saan akas iti balasang ijay syudad asosyal. Uray na kurapay lang ni Crisanta. Ta nakapimpintas mat, Lolo. Kat ison ti kayat kong ay kalaysa. Apay, iho. Nagamam mo kayo ka din, iti husto. Uno na. Iso nga rin may kalaysa kon. O sige.
Agkalay sa kayulatan, iho. Saat naparikod na ita. Kasano nga rod, iho. Agpatuloy kami ni pagminasan. Wan lolo. Kami, senyorito. Sige lang, Doro. Enton kalay sam. Umay daklat apakamuan ni pagminasan, ha? Umay kamin to amin. Wan lolo. O sige. Panawan na kayo pa nga ron dito'y paraangan ti farmhouse. Agpatuloy kami. Adoro, dagiti abasto. Magkate mo. O, senyor. Agpatuloy ka ni Baldo. Agbakat. Anya tiar aramidam dito ayan dagiti masetas ko, Crisanta. Auntie Magda, pampanunutak ni Jovelarde. Amuklatan nga isa ti pampanunutam balasang ko. Amangan niya min maisagman. Oh, Adda tao ang gumurgurakin ko na ijay. Kanayon na adang ran ni Jovelarde. anya? Ngam pilpilitan ni Jovelarde ti agpakumbaba. Gaputan no tutupan na. Amangan no mairaman amadang ran dagiti trabahador. Kasta? Ado tinaistorya ni apong kanya. Maipapan iti napaspasamak iti asyenda. Namin anon adinang randa ni Jovelarde. Ngam saan akayat ni Jovelarde ti bumalas. Dayta ti pagdandanagak balasang ko. Ngamin, inlibak na kanyak dayta. Agtalagak makit di iti kabaulan na. Ngam jaklat na maikat yagdanan. Uray siyak balasang ko. No kumangamin ta pumanawan iti asyenda. Auntie, Wan, Crisanta. Kayat ko apumanawan ti anak ko iti asyenda. No kastan tumetlaeng ti mapaspasamak. Akanayon damat gayam adang... Ada kami na amigo Napoleon. Insanggot nun na kita basto tayo. Nasaya ito kasta, amigo. Sige, ingkang arudan isimpa na kitinsangpot tayo nga basto. Oh, apay, amigo Napoleon. Apay akas pati panagkitam kanyak? Adyat ti, kung nandito na itay, amigo. Baldo? Wen, amigo. Si bibiyag ni Baldo. Ngamsanan nga trabaho dito pagminasan. Kasta? Ala, amigo. Umeka, mapantakitaan dagiti na ibuna ka na ba? Mo kasta. Nakalibas ni Baldo. Nagiti salbang kapasurat ko, tanagtiliway na. Hanggang sana bali. Inaskaran, awanan dahil jay Baldo ang makikita dito pagminasa. Kasano, senyorito? May katloitan ngal daw. Mapanta ka di iti ayan ni Crisanta. Wen, Baldo. Ala, isaga naman ti kabalyo apag sakayan ta. Arreglado, senyorito. Naggasat kan, tamakasawa ka iti inkantada. Anya? Nagpintas adayag, senyorito. Ala, agawam gid din. Tamagagaran ako na makagtang iti ayan ni Crisanta. Sige, Baldo. Ibawat mo dagiti kabalyo tayo tideta kayo. Well, senyorito. Nalpasan, senyorito. Sige. Ingkag tok-tok iti kalapao. Arreglado, senyorito. Senyorito! Awan tao! Ilukat mo tiruangan. Juan, senyorito.
Senyorito! Awan tao! Aniya? Awan tao, senyorito! Sana balik! Kurayan talangit! Ang mga nagdalaan na parang ni Crisanta. Senyorito, talon nga oras ta nga guluray. Nga mawan matlangan ni Crisanta. Tidyan, tre babae. Sa dino nga ta tinapanan na. Senyorito, amangan man na magpimanaw daan. Ngamin, agkakaiwaramit ti gamit na iti kalapaw. Agasla, nagdardaras na pimanaw. Aniya? Asa nun, no pimanaw da agpaiso, senyorito. May pagka nakapasyar kayo, Senyora Lorna. Juan Jovelarde. Anya ti araramidan niyo? Agburburos kami ti Lobya, Senyora. Inaldaw kami ti panagburas ni. Kasla sana may bibos. Gapiti kinado na. Juan Garod. Ano nga agpaiso tinaburas yun? Nakita ti mano atiklis anapong puno iti bins iti pangipunpunduan nyo iti natal. Uwan, Senyora. Ket into nagsapa. Masapo lamang i-deliver man ang dagiti naburas ni. Pagsayatan na, tado ti gumatan. Awan ti makunat ka di ka, Jovelarde. Kayat ko kumatag pasya-pasyar dito asyenda. Kat sikati kayat ko amang kadwa kanya. Ang makumikom kayo man. Sige, Senyora. Kuyugon kayo. Ang mga kasanuan dagiti trabahador. Panawam kadi ida. Mapagtal kanda amin, Senyora. Uray pumanawa. Nasayat lang kati pa nagtrabaho da. Kasta kadi. Nasaya at launay no kasta. Alangaruad. Kuyugan na nagpasyal. Jovelarde. Ayan, dagiti badakkel mo. Aday tayo na, Senyora. Sa dino. Ijay dipinting, Senyora. Inatlaan ka da. Awan na bangunak nga, ma. Ha? Pimusay ka nung tiyamak, Senyora. Pimusay di sikog nakpailaan ni nanang ko. Kastagayam. Amom, Jovelarde, nasingpat ka. Nagagat ka pa'y. Iso ajak mas daaw no apay asikatiin nala ni Pedro akatalak na dito'y asyenda. Senyora. Kat sapay ko ma, taagan anos ka. Uwan, Senyora. Agan anusa. Ket, jak to panawan ti asyenda. Umay ka. Mapantag tugaw iti dayjay apagtugawan iti sirok ti kayo. Aginala tabiit. Uwan, Senyora. Jovelarde, adda ko madamagag ka. Anya day ta, Senyora? Paltog ti inyawat idikan ka ni Pedro. Saan ka di? Apay, pangusaram iti paltog. Senyora. Agbalin ka kadimat, akas kadagiti pasurot na adjablo. Kuha. Saan, Senyora? Apay nga rod nga adda inyawat ka ni Pedro, apaltog. Nangag ko ngamin idi tinagsaritaan nyo. Kalpasan na, pinalpaliiw kayo. Jak usar tayo dyan nga igam iti kinadaka, Senyora. Kanayon ngamin nga damang dangdangran kanyak. Isuan na lagi putag kidaw ka ni Senyor iti paltog. Iti kasta, nung makita ti kalaban ko nga da paltog ko. Saan tak basta dangran? Asino dayta at tao amang dangdangran kan ka? Dagiti pasurot ni Senyor Pedro, Senyora. Anya? Dagiti pasurot ni Pedro? Uwan, Senyora. Jakayat ida atutupan. Gaputapan panunutek nga da mairaman kadagiti padak at trabador. Isa, jak ida tutupan.
Agannad ka kadakwada, Jovelarde. Gaputa pasig da amin a demonyo. Senyora, Nangro na dayjay abaldo. Awan umasping iti kinadakas na. Nagpapadaan da anaranggas. senyora, Iso nga agan anad ka kuma. Malaman, senyorito, yan talagang awan ni Crisanta. Kasanuitan, anya tiramidan ta. jantre. May saldautan dito yan nagururay. Ngumawan na uray ta. Huwag nga ron, senyorito. Sige, pumanaw tan dito. Agsublita ni Jeff Farmhouse. Kat agsublita dito, inton bigat. Baldo, isubli mo dagiti kabalyo iti 4. Yan, senyorito. Itamat lang. Hey, Napan ang dayjay babae. Ha? Lola? Adda kayo dito asyenda? Wen, iho. Sa dino tinagapan nyo, tayta kayo lang asim magpat. Ganda ni sumitngutan. Napan kami lang nagpaspasyar. Ala, yung kaya ginanabiin. Kalpasan na, umay kayon to ija kusina. Nagluto kami kan di chayong itinaimas asidaan. Sige, Lola. Kastamot ka na kayo makapsat. Amoyan mo niya teramidan nyo. Tyler Day! Dalaga! Dani baldo ka ni senyorito Alex. The senyorito Alex kan baldo. Ayan ni Bakit Victoria. Ha? Ayan ni Bakit Victoria ko na. Kuha, Jack nakita tayo. Naglangan siguro. Ulbot! Senyorita. Sikat ikatatkat na dito eh. Kanayon kayo ngagsarsarita. Amog na ita. Isojak patya na di mo amuti ayan na. Talaga Jack amo senyorito. Kastagayam ha? Sige, senyorito. Ikaw itipagnak mo na. Wanya. Di ka pa'y lagpod no ha? Awan tikot na senyorito. Tatalaga amuti ayan ni Apong Victoria. Nakatang ka ni Jubilarte, senyorito. Magpasyakin na mo tihayan ni Bakit Victoria. Urita ka na yung sadmingan mo. Saan mo tasimsimrukan? Ano niya? Sardiran mo umalatang ka ni Jubilarte, senyorito. Sada ka diktar! Jablo ka! Senyorito, pag-asim. Gusto ko man. Gaputa uray na teraramid niya. Hindi kayo makibiyang. Awan ti may pudno kada kayo. Gaputa dyan amuti ayan ni Apong Victoria. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan at talaga, senyorito. Nalawlawtan tintero nga asyenda. Nabanungak pa yan, senyorito. Ngam, saan talata makita dayjay a Bakit Victoria? Ti dyan, Tria Bakit. Talaga bambanugan na ka. Kasanon, senyorito? Di tagsarte nga mang sapol kadakwada. Kasanon? Ang mga no, pimanaw dan dito ng senyorito. Surutan tayo da, Baldo. Sapulan tayo da. Nga uray pa'y ijay impyerno. Hadak man nandito tanap. Presko nga ang inti malangap ko. Ay, mapanak iti ayan lagi tiliryo. Naruama ko ano kasto yung umayak dito tanap. Kita dasap-sapulan lagi ti matak. Awan sa bali, no di ni Crisanta. Ay, awanan ti sa bali makita kita. No di dagiti maris puraw asabong dagiti liryo. Pinasaya, sumalugak. Inak kita ti kalapaw da Crisanta. Sarong karak ti kalapaw da.
Pasensyakan si Kakalding, ha? Kapinanawan na kan dagiti akin tarakan kan ka. O sige, agarap ka lata. Ay, sad lang nga Kalding titarakan da Crisanta. At dapay dagiti manok. Kaasingat dagiti lumabaybayan da. Iswa ka na yung kuida sa rungkaran. Tapno asikaswag ida. Sige, uminom tabal ka. Dito'y ko nga ipapas ti pungtot ko. Gapo iti inaramid ni Crisanta. Well, senyorita. Oh? Ato iti basom, senyorito. Senyorito. Buisit. Imbasak mo matan ti basom. Talaga makapungtutak! Senyorito. Gusto na itan. Agsagana day Jack Crisanta. Taitikan ito ang masarakak. Makaraman kanya ka. Diswam ka di, senyorito. Tibabak! Oh. Anya ti katawa ang baldo? Imposible ang maaramid mo day taken kuana, senyorito. Iti dahi jay a kinapintas na? Sayang ma, senyorito. Relax ka lang, senyorito Alex. Masarakan tanto matlaang ni White Lady. Ala, mangalak manan iti may sa baso, ta ituloy ta, ti uminom iti al. Tayang dagiti taraken may kan ni Crisanta, a pinanawan may ijay kalapaw. Kaasid amay, no awan ti mga sikaso kadakwada. Awan ti mangiwayway iti may sa akalting may anak da. Wan ina, talaga sayang da, naawan ti mangpakan kadakwada. Iso apang panunutag ti sumarungkar ijay. Takitaak dagiti taraken may. Ato ti manok may. Amanga no maininot da amatay. Gaputa awan ti mangpakan kadakwada. Ngam na agsubli ka ijay ina. Ang mga nadadakas ang mapasamakan ka. Iso asan kan nga agsubli pa ijay. Ngama, kasadon dagiti taraken may. Napatpatag ti biyagyo nga agapo, ina Victoria. Bayam ko maapanunutan dagiti dingonyo. Ay, ti biyagyo iti apom ti importante. Crisanta balasang ko. Adda itad ko kan kapagsukatam. Duduan sama ti kawas mo anaalang. Sakit pasig apuraw pay. Kaslakit din saan ka ngagsuksukat no kasta. agyamanak, Auntie Magdalena. Apay ka di nga agpada apuraw ti kawas mo. Kastoy ako lo ti pagugustok, Auntie. Napintas ka, balasang ko. Napudaw ka pa'y. Katno kasta nakasuot ka iti puraw, kas kalaing kantada igay bantay. Anya? Nung may ibagay kan ka, balasang ko. Bagay mo ti puraw abay. Oh, aday ta. Naluton ti sidaan. Nagbanglo. Lola! Uy! Nagbanglong data ilot-loto yun? Agwira kayo man. Apa yata kayo ilot-loto? Ayan ni Chayong? Binaon ko ije tiyandaan, iho. Kayat ko ngamin ti agsida iti ikan. Kayat ko ti agsigang. Daytay agigo pa iti sabaw. Ket, kasalo nga rin. Mabalin tayo ti mangan, Lola? Wen, iho. Ala, agtugaw kan di talamisaan. Taagida sarap ko. Magusto at tinluto yun, Lola. Paborito ko dito yung sidahan. Wen, iho. Idi ubing kapay. Talaga kasto iti paborito. Adobo a manok.
Adutin makan ko no kasto Lola. Sige na, iho. Alex, nangag ko ti salitaan nyo idirabi. Nakitak pa'y nga imbarsak mo ti baso nga igam mo. Kuha ngamin Lola. Ti mawatak, kat maipapan iti babae ti makagapo. Apay, iho. Kuha ngamin Lola. Ni Crisanta. Pimanawan. Anya? Isu maruruga ko na Iti anya agapo apim manaw. Kuha. Amangan mo't no mapilpilit laeng kan ka. Isu apim manaw. Iho, magustuak ni Crisanta para kan ka. Ang awan mo balin ko no saan nakaakaya. Tano kaya't naka, saan ko ba apim manaw? Sa pulak Lola. Sana mabalin nga tinag iti sa bali. Masapol asyak timang tagikwakan kwa na. Iho, no saan nakaakayat ti may sa abalasang, saan mo apilitan? Saan kantuan naragsak, no si kalaang ti agay-ayat? Sana mabalin. Sa pulag ni Crisanta, Lola. Nga uray sa dino pa iti ayan na. Awan na talaga, senyorita. Ag subli-sublitan, dito'y kataltalunan. Yan saan talata makita tayo dyan bakit? Amin na trabador nagdamagantan. Da kayo, trabahador! Dungat ko! Senyorita. Nuat sino kada kayo tumakay tuloy tinapanan ni Bakit Victoria? Ikak ititangdan na. Dakala ka tat, titot ko kan kwa na. Ni Bakit Victoria, senyorita? Ikak iti dakala ka tat. Nuat sino tumakay baga kanya, no sa di na ti pakasarakat iti dahi kaya bakit. Sige, senyorita. Idanong na kan, lumamon ni ti pagnanatan na. Saan mo ginasumsumot? Laklaki po nyo. Dakala ka tat, titangdan nyo. Basta sigurado may tuduyo kanya, tiayat na. Talagang awan makaitudo itayan day dya. Bakit? Diyan kaya talaga. Huwag nga ron, senyorita. Senyorita, ni Jubilar de Timasabat ha. Huwag nga paisa. Lain pagkawarasyo, senyorito. Nagpusko ti rupam Jubilar de. At mong sakit dita para manan ka iti di mo pa'y naramramanan na danog. Sardangan na kuman, Baldo. Gaputawan na ramit ko, adakas. Sa anak adakas sa tao. Iso di na kumansaktan pa. Neta. Talaga gaya makalkalitan na. Sige, senyorito. Agpatuloy ako. Agpadaya kami. Mabit lang, Jubilar de. Kunakmot na sardangan na kun! Nagsakitan ti danog mo. Dahil Sardangan na kun, Baldo. Awan basol ko kan ka. Iso adi na kumapasakitan kay. Kabalala ka sa lakmiban ti bagit. Iso adi na tagtagibasitan na unay. basta gaya ma. Dahil Ops! Hoston, Baldo. Sumardang kan. Awan ti kabalam kan kuana. Iso sumardang kan. Sige, senyorito. Mapanakon. Hoy! Hindi ka pumanaw takot! Agdan toldo mo! Hoston, Baldo. Sumardang kan. Bye-bye mo ni Jubilar de. Kaya't ko aluguban dahi jay at tao, senyorito. Awan mon, Baldo. Saan mo kapalan ni Jubilante? Si Kamat tilinuguban na. Iso bye-bye amon. Saan mo nakaritan pa eh? Tama nga, no kasi ka lang. Senyorita, dito ya banda ti ayan tay balasang adandanin na tagikwa. Anya? Nagpintas a balasang dayjay, senyorito. Kagang ganusan na. Kat? Kat,
Sa pulit tayo dyan balasang tapagay ayaman ta. Sige, Baldo. Aramidam no kabalam. Ni senyorito man. Kaslawan panagtalag na kanya. Aramidam no kabalam, Baldo. Sana deta saom ti agado. Alagi din. Ituloy ta timag na. Agpabagatan ta. Tabarang ijay ti pakasarakan ta kini Krisanta. Si kamot gayam, Jovelarde. Umay ka. Umunod ka. Saan ang senyora? Umay ko lang idagas na ito'y pinuros ko analo mapapaya. Nasustansya na ito eh. Isuwa kanan niyo ko na. Kan nasamit pa na ito eh. Agyaman na, Jovelarde. Uwan kayam senyora. Nasabat ko na senyorito Alex. Kan Baldo. Sa di mo tipagturungan da. Sapsapulan da ni Crisanta. Ha? Ag gusto launay ni Alex iti dayjay abalasang. Agam saan sa akayat jay balasang. Iso api manaw. Kasta ka di senyora? Wen. Barok. Ambom ka diti ayan dayjay abalasang. Kwa, saan senyora? Diyan mo. Saan ka nung agsarday ni Alex amang sapul kan kwa na? Kasta ka di senyora? Magustuak dayjay abalasa nga para kan kwa na. Gaputam mo ka na singpat dayjay abalasan. Ngam no di na kayat ni Alex. Awan mabalin ko. Senyora? Sika, Barok. Adda ka din kaayad-ayat mo? Kwa, senyora? Nalapit nga dan kaayan-ayat mo. Imposible mat nga awan. Sige nga Rod. Mapan kan. Nataktak ka matan. Awan na nyaman na senyora. Awan gayam. Kumusta ti panagpurpurosyo iti beans? Ang burburas pa ilang dagiti padak at trabahador senyora. Ang tartarao din ang ti purpurosan da. Iyag kunto kada kayo ti mapaglakwan mi. Agraman dagiti resibo ken listaan. Wen. Agam muray awan listaan, awan anyaman na kanyak. Gaputa matalak ka matatao. Agtalak kami kan ni Pedro kan ka, no maipapaniti kwarta. Kan aminan at trabaho dito asyenda. Senyora. Awan sa bali atal kan mi, no di sikalaan. Ay na anak ko, agyaman nakta nag-awit kan. Ay na dagita awit mo. Prutas dagiti nanan. Nagduduma prutas. Kasta ka di, nagsayaatan. Ni Crisanta nanan. Napan ijay tiyendaan anak ko. At mi ina Victoria at ay uma. Agmulmula iti kamote. Kasta ka di? Ang apay-apay nalubusan nyo anak kitsyenda ni Crisanta nanang. Abangan mo na makakita kan kuha na ataga asyenda. Kat limod asurutan da. Saan anak? Ikaw danag. Gaputa pinasukat takti kawas na. Saan ang nagsuot iti puraw? Pen inikak iti belo na. Iso asaan da mailasin nga iso ni Crisanta. Kumusta kan iti asyenda, Jovelarde? Amang ano kanayon da kaatangran dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Kanayon na nga agdandanag kan ka. Amo kasalak ni Bantibagi, Crisanta. Amo. Saan nga sarding ni Alex sa mga sapsapol kan ka? Inaldaw aram rumor da ka ni Baldo. Tapno sapulan da ka. Aniya? Nakasagana nga agbayat iti dakkel ni Senyorito Alex. Iti asino man makaitudo iti ayan mo. Kasanon naman sa Polandak? Kasanon, Jovelarde? Saan? Diyak itulog akas ta ti mapasamak, Crisanta. Jovelarde. Diyak kaya't ngagbanag ka kanya, Alex. Isosip-siputak ti amin agaraw da.
Sip-siputat ti amin ang papalanda. Gaputadyak kaya't ama sa pulanda ka. Kidawag. Saan ka kumangaman adayo ditoy? Saan ka kuman ang mapapanin di sentro? Ang mga nada makakita kan ka ay at taga-asyenda. Kat surutan da ka itinaliman. Well, maawata. Urada ka dito'y tipintin. Agan-anad ka kumalapta, Crisanta. Gaputasan nga agsarday ni Alex amang sapon kan ka. Well, agtong palak iti amin nga ibagan. Agyaman na. Ala, umaykan. Sumraktan di tabalay. Kaya't kumatin ka ginana. Tagparbangon ak tumanan arumar entong bigat. Sige, umanigtan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, at titigatas mo, anak ko. Agyaman ak nanang ha. Isimrat ka din ni Crisanta iti silid, ha? Wala nang. Nabayag kayo di tarwar, ah. Anya tinararamid yun di tarwar, anak. Anya nga inararamid nanang? Amang ano inag-agkamot ka ni Crisanta. Ha? Anya ka din di sasawan nyo? Diyak pa'y nagka ni Crisanta, nanang. Kasta ka di. Tama nga no ibagana agun kun daw ayam ti panang tulong mo kadakwada. Saan, nanang? Saan ko pa'y ngay nagka ni Crisanta? Oh, sigurado ka, anak? Saan mo pa'y nga inagkan? Hindi nanang man. Anya ka din namin dita sa sunod-sudan nyo, aya? Juvelar di anak. Awan mo't dakas na, nibagam kanyak tipod no. Awan ka di pa'y relasyon nyo. Awan pa'y nanang. Naibaga kong kayat ko kan ko, ana. Saan na pa sinumbatan? Kasta ka di. Ay ayat ako na ni Crisanta, nanang. Isu ti babaya kayat kong ikalaysa. Agsublita jay kalapaw da Crisanta, Baldo. Amangan mat nuad dada ni jay. Oh, senyorito. Jackpot chan ang nagsublida ijay. Bastag sublita. Sige, no day tati ko nam. Ita ka din, senyorito. Itan. Yung kanisa gana dagiti pagsakayan ta kabalyo. Arreglado, senyorito Alex. Dabaldo ka na, Alex. Sa di naman tati papananda. Agturong da iti dalan na pagpagnan iti da apong Victoria. Surutok ida. Oh, senyorito. Kitaan nyo. Awan tao iti kalapaw. Saan damit ang nagsubli akas iti kunam? Pues, kasto iti aramidam, Baldo. Anya, senyorito? Puuram ti kalapaw. Kurak, senyorito? Apay? Kailalam da ita kalapaw? Senyorito, kalapaw ti babae anapusaksak teta. Apay nga yapuran? Agtong palkat. Sige, pasgadamon ti kalapaw. Sige, senyorito. Siga ti masulot. Kurak na rod ti kalapaw ni White Lady. Oh! Atenta, senyorito! Mapupuulan ti kalapaw ti Encantada! Ala, agsublitan ito ang dagiti kabalyota. Well, senyorito! Dagiti awanan pain. Pinuurong dati kalapaw da apong Victoria. Bagiyadan. Pimanaw da. Awanan. Di mapunti kalapaw da apong Victoria. Talaga takas dagiti at tao. Hanggang sa nabali.
Agpatakdirak iti sa bali akalapaw ditoy. So katak na iti pinuran da baldo akalapaw. Sapsapulan na kagayam ti apo ni Senyor Pedro, Crisanta. Kasta ti ko na ni Jubilarde, Auntie Magdalena. Kaya't nakagayam nga asawaan day nga apo ni Senyor Pedro. Oan, Auntie. Kat? Di mo ka di kayat? Balasang ko. Baklang ka. Saan anas kan kanyak ti kinabaknang, Auntie Magdalena? Saan ko nga ay ayatan ni Senyorito Alex? Kat lumaki asawa akan ko na. Saan kami to anaragsak? Saan ak to anaragsak? Iti danana. Sa bagay, maawatan ka, balasang ko. Narungsot da at tao. Maaramid da ti kay kayat da. Naranggas da. Oray ni apong ko, dinangran da. Huh. Inlibak ni apong Victoria, nga apo na. Iso adinang randa. Kinabkabil da, nga oray bakutan. Una yan. Oh, saan nga rod arumbang nga ayatam tikas iti daychay nga Alex? Gaputa saan nga iso ti maikarikan ka? Senyorito, uneg takuma. Saan adito'y paraangan ti farmhouse ti paginumanta? Amangan ngamin no umay di nakalaban ko. Katanya pa'y taramidan na. Apay baldo? Mabuteng ka? Ha? Saan? Saan, senyorito? Alagid yun. Mangirwar kan iti arak. Mangirwar ka matan iti pulutan. Dito irwar ti kahit ko paginumanta. Tanapariir. Sige. Nuday tati kunam, senyorito. Nagbagag sa payo, Senyora Lorna. Oh, kastamat Jubilarde. Oh, nagsapakan nga imbay dito yung farmhouse. Uwan, Senyora. Umay ko ito dagiti naglakwan may tilubyas. Ato, Senyora. Oh, kasta ka di. O ala, mapanta di taunag. Tagkapi ka pa'y. Agyamanak, Senyora. Agkapi ka pa'y, Jubilarde. Agyamanak, Senyora. Daytoy ka di, tilistaan. Uwan, Senyora. Nakalista amin dita ti kwarta naglakwan mi. Adamin hindi ta. Dakkel Talaga gayam aswerte ti asyenda. Taadda ka ang mga aywan. Nagagat ngamin dagiti trabador apadak, Senyora. Wala, takno adamot gunggunayo nga trabaho. Ibilin ko nga inton sweldo yo, masapol amanayunan. Amin kayo kat maikan itinayon ti sweldo na. Senyora. Asidegan ti panagsusweldo yo. Saan ka di? Uwan, Senyora. So ano umayton ni Pedro kat agpasweldo? Kidawag kan kwa na anayunan na ti sweldo yo. Oray, ikan na kayo laang itibasit abonos. Agyaman kami, Senyora. Crisanta, anya da kita imulam, balasan ko. Masetas, Auntie Magdalena. Iso day tatay awagan da iti Flor de Luna. Napintas da kiti sabong da. Pasig apo raw. Kasta ka di. Into nagtubo da. Ang kalatkat da. Kat into nagsabong da. Sigurado ama ay ayaw kayo amang buybuya, Auntie. Talaga gayam anaasam ka iti puraw. Kapuraw ti kolor ti sabong day tayo mulam amasetas. Naimbaglakit din taadda ka, Crisanta. Tapno adamang papintas iti arupayan. Kan aglawlaw ti balay. Awan maglaang araramidag, Auntie. Isaabay ang daklatan. Wan balasang ko. Sige, aramidam latta ti ammom anasaya at para dito ba?
umanay day tuyen a balunag amapan ijay uma Magdalena. Ay na, Ina Victoria. Bayan nyo asyakon ti mga sikaso iti uma. Di nakman lapdan. Sumurot ka, no kayat mo. Basta di naklapdan. Kaad-ad nga agsakit, tibagay, no awan ar-aramida. Ngam, Ina. Ala, bunguno mo day tabalunag, kain nakon. Ado ti bagas, dagiti damo nga imulak akamote. So amapan ko kalyan. Pinadas ko ngamin idikalman akalyan tay may sa apoon ti kamote. Kahit nagado ti bagas na. Sige, Ina. Sumuro taklaangan. Tulungan kayo. Kumusta ti asyenda, Jubilarde? Awan ti parikot, senyor. Uwan kaya. Masapol ko magumatang kayo manin iti pestisidyo. Tapno mabumbahan lagi ti daduma natin. Ado ti iggas ita, nagdadaan ka lagi ti natin. Sige, gumatang kayo. Sana parikot na ita. Doon niya ti aramidam para ti asyenda, aramidam lata, Jubilarde. Kanuan gayam, nagsarita kami kini Senyora Malorna. Ket patgak tikid daw na. Isungentun malam, agsweldo kayon. Ket nayunak ti sweldo yo. Ikang kayo iti bonus yo. Kas kasukat, ti kinawadwad, tinaapit yo. Agyaman kami, senyor. O sige, agsasango tayo amangan. Agtugaw kayo na Alex, Baldo, tamangan tayo. Bueno, senyor. Lala, kumusta yung pagminasan? Agtutuloy lang ti trabaho. Dispensarin nyo, senyor. Tatalaga jak kaya tiag sublijay. Taday jay ni Boss Napoleon. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ko kankwana. Sana balin, Baldo. Sana parikot na ita. Wala, agbusog kayo. Taado, ti si daan nga inluto mi ka ni Chayong. Wan, Lola. Awet gayam, Pedro. Nakaragragsak dagiti trabahador. Gapo, ta inikam ida iti bonus. Kasta lang da ita. Sana pala. Takanayon met, tinawadwad nga apit. Bilibak ka talaga kan ni Jovelarde. Nagagat. Saan nakas ka dagiti daddo madita. Nga awan pa'y may tultulong da. Lorna. Kasla. Paspasagid ni senyor. No saan agapo kan ko na. Saan ko maakanayon anawadwad ti apit. Sipod din tang ni Jovelarde. Kat nagbalin akatalag iti asyenda. Kanayon meten anawadwad ti apit. Isuama ko nak aswerte ti asyenda. Iti kaadda ni Jovelarde. Isungaro na kaya kon ni Juvelarde. Agtaloy ka kun kuan ha. Kanagamat. Iso akid tawag ko ma, Pedro. Asaan mo nga ik-ikkatan ni Jovelarde, akas katalag ti asyenda. Gapo ta iso laeng ti makabaal, iti trabaho na. Mapanan ni senyor jay pagminasan, senyorito. Anya ko meta? Senyorito. Malangip yung haditi nasaon ni senyora itay, payat ti pandangan tayo. Isumat ti pampanunotag. Iday-dayaw dalaunay day dya Jovelarde. Kaslag paspasagid ni senyora itay. Akaslagid din awan ser-serbita. Asaan ta akabangalan ti aramidan ni Jovelarde. Idayaw da ni Jovelarde. Ngamjak pa'y nangyag nga indayaw dakmat nga apo da. Nungayat mo, senyorito, pagibalsam ta, dayjay a Jovelarde. Anya? Juan, senyorito. Saan ta nga inggaan, aging nga iso mismo, tiag disnudo a pumana. Apa yung tugtugal ka lang, ha?
Idin to tagtrabaho ti Dagduma? Sana magkagtugtugaw, senyorito. Ang trabaho akmat. Tasak pa'y gayam ti ulbun. Isardo mo na lang, senyorito! Senyorito, dimteng ti orayan ta. Saan niya tang randag iti trabaho? Tagtrabaho tayo gusto. Sino ka mang mandar kanyak, ha? Sino ka? Ha? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.